after all this time ngo 2019 kuba lethuba lokuthi kwenziwe i-exhumation burial wena kukuncede njani khonoko? Yabona okokuqala engakusho ukuthi kuncede kakhulu ngoba intshona nemhlanje usubuhlungu ngoba ubaba wayengcwatshe egangeni. Lapha egangeni sayikho sasidlula khona vele njalo uma sisekhaya sidlula khona. Yabona. So mina ngangela access vele ukuthi ngiyefika khona lapha bengenze yona i-exhumation le ngazuka nganceda yabona aba igroup othiwa yikuthula trust. Bona baba lendlela zabo abakwaziyo mhlawumbe ukuthi ngaleyo ama cases afana lawana lawo. Yabona. Okokuqala ngathi ukuthi ngithole access ukuthi sebagebha khona lapha egangeni siba sekhaya. Kuyenza umoya wami uthola ukuphumula mbijana ukuthi at least akusafanani sebesekhaya. Yabona. So ngokunye nje engathi noma sengingasekho athesi abantwana bami noma sengingavuka ngifile bazabakwazi ukuthi no ugogo lokhulu yibo balapha ngoba otherwise kungasiyi ukuthula trust leyo bekuzaba nzima ukuthi uthatha abantwana okonde begangeni ukuthi ugogo wenu nguye lo wayela kuba nzima ukuthi bezwisise kodwa thesi ngoba ngathola asisuthi sibathathe egangeni sibabeke lapho kulabanye khona kulabo gogo khona labokhulu labantwana noma sebadala bahamba befike bonke baba ugogo ngula ukhulu ngula yobalela uyabona. So ngokunye kungenza nami ngibe relieved ukuthi hayi akusenani kungcono bona sebefikile ekhaya kodwa engikwazi ukuthi ngiyacabanga ukuthi umoya wabo ambona ukuthi waphumula uyaphumula la khona ngenxa yokuthi nanyakuthemba ukuthi nxa ungumzali usubhekane lokufa ususifa into yokuqala ifini yakho ngumntana wakho. Yabona. So engikwazi ukuthi baba wathi sifo wacabanga ukuthi shuwa umfana nje wasengakani umama laye wesifo wacabanga ukuthi umntana sengithi umntana engakani. Yabona. So umoya wabo amboni ukuthi uza kuthola ukuphumula okwaneleyo ngenxa yokuthi abahambanga ngendlela right. Yabona. So mina ubalisa kuyabo kungapheli kwa lokho enhlizweni nami njengokuthi kwesinye isikhathi kathesi ngangisayenza ukhulu wami wathi ngenze i-birth certificate. I-birth certificate ngibhala ukuthi ngazalwa 29 November 1981 angithi. So ngiyabe ngizibuze ngiyi-1 usho ukuthi ukhulu wayengahlale esazi i-birth date yomntana wakhe ngoba i-birth certificate sayenza ngo-1994. You understand? So hayi ngiyabe ngifuna ukuthi ngenze i-birthday yami vele angikwanisi. Ngiyabe ngingekho sure ngoba so yabe ngelasho ukuthi vele i-birthday yakho vele angikho sure because mina ngiyabe ngikhona umntana bafowethu mina umntana bafowethu vele angikwazi ukuthi wazala ngiyabe ngifuna ukuba wathi lo wazala ngomnyaka nje but ilanga so ukhulu wayezabe intelligent okungakanani ukuthi ehlale sazi ukuthi umzukulwane wazalwa ngedate so. You understand? So impilo yomuntu yaphambaniseka khona phana ukufa kwamama at least ngiyaye ngithanda ukuthi ngabe mhlawumbe kwakusela umama njengomanyathi so yazi ngiyaye ngithi kuze kube ngcono ngoba sometimes mina athi sivini mama ngabe ukhona noma yendele kwenye indawo ngabe ngiyaye ngihambe ngiyakhalela kuye masalo hayi so kunje ngabe ngiyajabula kakhulu but injabulo nelani yethola nguye wonke umntwana embona abantwana mama bayithola nxa mina ngilo mama wabo anzange ngayithola mina Ndebele. Manje bengisathi lifika selifike stage sokuthi li-exhume ubaba. I-process yona le ilincede njani njengemuli? Yasinceda kakhulu. Yasinceda kakhulu ngoba yasenzela okufaneleyo. Uma thina sake sathi sisodwa singumdeni le ngendlela esasihlupheka ngakhona. Ngendlela okwafa ubaba wethu. Njengabantu bakhulela esintwini nanti kwakungelanto ehambayo nje vele kungacaci kungelanto ephutsha iphumelelayo nje singumdeni. Masikhamba lapha esikhamba khona emachechi ukuthi umzali wenu ngiyokhala ukuthi limlahlela iganga. Uyalidinga la ekhaya kaliboni ukuthi limlahlela iganga. Ngoba sake sathi sisodwa singumdeni sokusihluphile kakhulu kwinto lokho iminyaka eminingi. Sazama sodwa ukuthi sihambe khona ngale. Sacela bona abadala engithi bona ibaba bekwazi lapho baba wayebulawele khona ukuthi sicela lisitshengise thina lapho okulamathambo kababa khona ngoba sasitshela ukuthi khona ubaba umuntu limbise ekhaya. Sabuthana nje singumdeni sisodwa sazama ukuthi khona sikhipha amathambo nalawana so siyazingcwabela thina sodwa nximiphi kungasihambela ngcono. Sakwenza sibisaplana savuka sagada intaba nalana esihloze sazama ukudinga sizidingela. Manje umuntu okhona wayenguye wayekwazi la wayesengumuntu omdala. Wayesepha ukuthi lapha sithathola 3 days la lokuqala sahamba ekuseni ngabo 8 sagada intaba kwaze kwetha 4. Singabonanga ndawo vele ngoba 38 years
Vele kungasakhanyi vele kwakwathiwa umuntu owagejwela igodi wangcwatsha lalapho amathambo akhona sethola ayesehlile ayaphansi khona. So satshona sidinga imini yonke siphanda intaba yonke siphanda lokuqala sahamba saphenduka sangatholi lutho. Lesibili sahamba saphenduka sangatholi lutho. Kwathi lesithathu sesithi namhla singaswela sesisekile. Sabhoda intaba khonapho sabhoda ethe sithi kukhonapha endaweni zona lezi khona lapha. Sitshona siqhwaya imini yonke. Kwaze ukuthi omunye usisi wami ka-78 nje ukuthi nxa sidinga abantu Ndebele sisabalela abanye beli. Waphonga ufika wahlala khonapho kuyindawo afika wahlala khona. Wabe ngani usefikelwa like angikwazi ukuthi kini kwamfukela sasa sephonga ungani usebhonga khonapho esibiza khonapho. Wapho ephonga ukukhombela khonapho. Uthe mayikhombele khonapho waphonga ukuqhwanda so ngesandla. Kwabe kuseyavuleka inyawo lolu from la uzofika la. Sabona for sure ukuthi nantu nyawo lomuntu amazwane naye khona sibili. Kodwa sabona khona okuyilokho zeni ukuthi sasa ngani siyathaba ukuthi sesikubonile yikho. Sahlala phansi nje sakhukhumula sesikubona sacabanga. Sahamba ekhaya njengomdeni sesibonile phela amathambo kwaba yikade uthiwa siwathathe siwafake ekhaya. Salungiselela silubhuti wami wathenga icoffin singabantu sithi siza kuyathatha ithambo leli silibolo yila sesilitholile. Singcwabe lona sifake ekhaya. Salungiselela sathenga icoffin sahamba ekhaya. Wasikhuluma ukuthi sesitshela izakhamuzi eziseduzane ukuthi into kwazi into vele ayihlali ungatshela abantu abangu 2-3 yeqini sihambile. Kwagcina sakuhambe kwafika ngokwazi ngoba sathi sesikhuluma sithi ngidenge ngibona sokugeji igodi. Sokuthi sithatha amathambo angkhona sizofaka ebhokisini singcwabe. Sabona sokufika amapholisa amawathi abantu besigaba abantu abaningi sokuthi vele lokho lekwenzayo liyabotshwa kade sivela kuvunywa lokho. Inhlanhla ngkhona sasingakahambi ukuthatha amathambo lana. Umalungiselelo ngoba sesilungiselela kwahle kwafika amapholisa vele kwathiwa lapha vele sukani lapha disappearanini lapha lingabonakali lapha liyabotshwa. Sathi okay fine sachithe igodi lana lagqijelwa. Icoffin lakhona sayibisela kade silapha sidinga khona sabona masiba sayibisela sathi siqala lesigcinele nje kwesikhathi esingaka. Sabaze bayithatha. Sayibisela abantu bachitheka sadilika sahamba. Kwaba manje bana kwaba buhlungu wesi. Ngwazi siqala ukuthi maybe problem lethe sikiye sihamba sitshela izabangcono. Kwaba wesi sakase ukuchithekana ovela ole wayali sahlala sathola zwi. Sesingasakwazi ukuthi senzeni. Sasikase ukuplana futhi ngemva kwesikhathi ukuthi khathi senzini laphana. Sihambe ebusuku khathi singasatshela umuntu wangaphandle. Sibiza thina sisodwa kuphela. Sihambe ebusuku vele sefike ebusuku fike sithathisaka sifaka amathambo nasizenzele. Sase siplane khona lokho. Kanti ngathi khona phana siqothwa kwaphana ukhuluma yasinqulu uNdlembe wathi hamba namhlanhla ndlela kwathi ekhuluma lobhuti omdala. Libika indaba namhlanhla endaweni enje ndifike lidinga uzibani khona. Ubhuti kanye wakuyenza wahamba. Asikwazi ukuthi yikho lapho kwasukela khona umkhondo ukuthi sizesithwana labantu yokuthula trust. Akwahlala isikhathi ngemva kwakhona lapho lokho sisaplana ukuthi hayi kade sizahamba ebusuku fike sithatha amathambo lana ithambo leli silibona ethi nasengcwabe ekhaya. Sabona sesiqalisa ukudingwa ifethu ngundlovu. Ngokundlovu lapho esikhulele khona wayethotha ngibe kamama la uhlala khona yikho la ikhona ngale ekhaya. Ngesikhathi sonke sesikhathi umama ngandlala lapha elobhemu. Kaso uzothiwa siyadingwa ngundlovu. Vele ngoba umama wayesithi ngaza uthiwa vele ukukhunywa indaba ezile Gukurahundi phakathi umama vele hayi. Wayesisaba vele wayelokho esisaba. So into eyenza ukuthi umama nxa sokuthiwa sidinga ngundlovu. Mama wathi uNdlovu sasingakwazi ukuthi uNdlovu vele usebenza ngaphi uyenza ngani. Mama njenganini iNdlovu umunye ubhuti owekhaya khona wathi hayi iNdlovu uyalidinga ukuthi lingayithuki. Wabuya uNdlovu elabanye nje bebabili bathathu bakase ukukhuluma lathi. Mama kodwa wayengalaqinisa ukuthi abantu laba ngabantu bazomsiza. Wayecanga ukuthi maybe ngabantu lokho bedinga information yena wawuvele ukuthiwa kukhulunywa liyabotshwa kumbe liyadisappear. Mama wayengalaqinisa but kodwa ephonga ukuthi uNdlovu kambe ngangenza so. Ndlovu kodwa ngangenza so baqase uNdlovu kubuya bebuza umama namhla kukhuluma okunye babuye futhi lokho evuleke kanti sasibona hayi abantu laba kanjani abantu laba bafuna ukusisiza waqonza sidalene labo sisi so sibebuya ngitshokutsho lokho bedingisisa information baze baba information egcweleyo wathi sihambeni nikhwala ekhaya siyahamba lapha ekhaya bayabatshengisa indawo yangikhona hayi babona babuya sizokusayenziwa sokusayikhitshwa amathambo egangeni akhitshwa. Kwaba kuhle silakhitha silathola manje into yenye yasithebesa kakhulu sokukhitshwa amathambo akakhana sesizisothi lokho sasifuna ukukwenza thina saseza kwenza futhi ngoba thina sasifuna ukukhipha unyawo lo lasilubone ukuphila singakwazi kulamanye futhi amathambo
ama-remains akhe onke ayelokhu khona phansi. Bona bathi siyobuya sibe senza ngendlela yabo ngokwazi kwabo ngobunono babo. Bavumbulule wonke lokho kunye ngoba thina sasikwazi ukuthi ubaba wethu ngoba abahambayo khona bevule bathi bona babesikhanda balibonanga babesazi ukuthi ubaba ibikhanda baliquma balahlela samuyo kwakungena bathi ibikhanda zange balibona. Maybe ngicabanga ukuthi njengokuthi babedlaba besenza besesaba balikhutha bayakhutha kodwa lapho babuya abantu laba abantu bekuthola trust back. Sabona siyaphuma iskeleton somuntu sonke sibili ikakha ilokhanda lananto lukhona. Samangala waphuma ubabela ngakushothi nje ungamabhonzo kulutshwana kwazi ukaphuma lamanxeba akhe ukuthi konke nje ababemlimaze khona konke ababemenze khona sesibona amathanjeni yikho lapha balokhuza khona amathambana basikhiphela ifoto kababa lapha sibona khona ubaba ngathi usisi wami ka80 mina wa82 lo umfana ka84 wesesisini babebhubha ubaba simbonele khona apha esithombeni sayiphunyiswa khona apha. Okunye futhi kwasithapha kakhulu ukuthi sibone ukuthi for sure lo nguye ubaba wethu ngoba ubhuti omdala wayesebenza eNational Park ngaleso sikhathi. Ubaba uthe ekhitshwa lapha amathamba akhe ekhitshwa wayelokhu egqoke ijesi eNational Park ayephiwe ngubhuti owayesebenza eNational Park. La ngayijesi lana yasinganithiwa yi-cotton nje kodwa yaphuma lokhu nge-National Park ijesi nayo ayigqokile. Le trousers lakhe lalilokhu litshengisela imbobombobo zeplastic lena bemthontisela ngayo lalilokhu linjalo waphuma nje kwaba sobathi for sure nguye ubaba ikakhulu ngijesi la-National Park. Sakasi ungani siya ulaka nje lwehle kuphi ezihlizweni zethu kwasithabisa kakhulu wakhitsha amathambo kababa hamba yenziwani konke abakumele kwenziwe ngasokuthiwa sidinga ilanga njengomdeni kuyenziwa i-reburial salibika ilanga lena wayenzwa wayangcwatshwa kakuhle ubaba mhla ka-4 August 2018 into kwasithabisayo ngendlela kwayenzakala ngakhona ubaba wami la wayesengcwatshwa kakuhle sekungamathambo ngemva kwe-38 years ngendlela kwayenzakala ngakhona kwakufana lo muntu obhubha izolo nje kwaba umbuhle kwaba ngumsebenzi nje omuhle kwenzeka ngendlela efanele ubaba wami wangcwatshwa khathi sabakwazi ukuthi ubaba nangu nguye lapha kwaba lokuthula nje emulini kukho konke sasikuza ukuthi ubaba uthi liyamlahla usegangeni kwathi nithi uyalidinga uyaliswela alilamuntu nxa nxa aba-profit kumbe ubaba uyalidinga ukuthi uzagcina njani ngabe uyabuhlupheka uzothoba bakho ukuthi liyamlahla uzalivikela nje engaliboni sise simthethe sebenziwe njalo sifakwe ekhaya laphana hayi kwatshintsha okunye kwaphunguka kwavuleka kwakhanya lanxa kubulokhu kubuhlungu nje ezinhliziyweni zethu ukuthi vele ngabe sisakhula silaye sibona uthando kababa ngoba even khathesi wonke umntwana lobe kunje njengokuthi mina ngingumama khathesi ndabantwana ngihlezi mina ngumama ohlezi ngenzi lutho abantwana besithi mama mfuna isikhathi sosikutshela ubaba wena mama mfuna lokhu ngitshela ubaba mama mfuna nami ngiyabona ubaba ngani wayekhona wayeqhakathekile empilweni ngangimdinga isikhathi ngikhulu ngoba umama mlama wayehlezi wayengenze lutho njengokuthi ubaba mla wayesebenzela abantu bakhe ngifisa ukuthi ubaba ngani ngaphila laye wasikhulisa ngabe safunda lathi ngabe ngafunda ngagqoka uniform njengabanye abantwana ubaba wayengasoze ayekele ukusithengela wayengasoze ayekele ukusifundisa ubaba wayephila wayesebenza kanzima esebenzela abantu bakhe. So izinto ezifikayo loba sesithabutha hayi baba nangani laphana but into lokho ezifika ukuthi khathesi siyadubeka sinje ngenxa ukuthi baba zange abe khona ezimpilweni zethu sikhule lo mama ezama laphana laye njengomuntu ongumama esizamile kodwa sakhula kanzima but kodwa ukuba khona kwababa amathamba akhe ekhaya hayi kuya kungcono ngokuthi sesikwazi ubaba lapha laloba khathesi sesingaba le problem yokuthi nje emdeni nale sesikwazi hayi ubaba laphana sihamba sengenza isintu sethu khomba labantwana bethu sesibatshela ukuthi hayi ukhulwe nololele lapha kula kuqala kasiphonga ukuthi uzothola ubaba wethu wabulawa intaba yena le esilozi khona bathiwa ayikho khona wabulawa la khona yikho khona wabulawa la khona singakwazi lokuthi kungaphi kunjani kodwa khathesi hayi siyabonga kakhulu basisiza abantu lokuthula basensilithile ubaba ekhaya kodwa lokho silezikhalazo ngoba konje ubaba wethu wayesithiye sihlezi nomama ekhaya bese sikhulela kwamalume le I remember sikhona ngale sihlala ngalo kwamalume sasihlala sithuwa uthi sibaba lapha yena hamba nikene silozi le alilandawo vele lapha bobhudwa esekhulile bhudwa omkhona esekhulile ubhubhile last year uma mfowethu nguye wayemdala umama nguye wayele 10 years ubaba ebhubha wayengani nje ngizwa nje khanda yakhe ekhula bafana ekhaya ukuthi wena siyaxoxa lapha vele sobala kini kusesilozi le hamba kini lesilozi le indawo yakini sesiza ulandawo la vele ubede lokho kuligama la ihlala lokho likhulunywa emlonyeni every time even ngomalume bona lapho uzothi alisobaba lapha lena kini kusesilozi le lingavele lisikhathi kuziphamasa amakhanda apha lisexoxa la
sikhule kunjalo vele uthethiswa ungenza into encane zokuthi into zesilozi lezi asilandawo lapha soba lapha so lakathi isiluke sidla sifisa ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala manje njengoba beza khula sidubeka lakathi isiluke sidubeka siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa kumbe siyayakha khona esesibeke khona ubaba phela njalo wayekhala olalongo sinxa sikhamba kuthiwa uyakhala khona simchiye egangeni ufuna ukuthi abe lapha asithiya khona sihlezi lo mama phoka leso samthatha egangeni ngathi sabuya sambisa khompana okulomuzwa lo mama lokho kulunquwa asihlali khona futhi akuyaqhwanga sapha ngofa savika yena khona lapho yebo siyasebelekho esikhamba sisayenzana kodwa ifisa sojo sokuthi ngabe kuthiwa kuyavuswa futhi lapha sihlala khompana sihlala sikhompana kunje nami mangiyi holiday ngisaye ekhaya ngiqonde khona labantu abami ngiqonde khona labantu abami bebekwazi ukuthi lapha yikho umuzi kakhulu khona ukhulu nangu la lokho esilesifiso isifiso esisilaso sona njengomdeni ukuthi ngabe umuzi wethu uyavuka sibuye sihlala khona ngani hayi liyacaca mama ngento lezi into eziqhakatheke kangaka ukuthi lifisa ukuthi yiko kwenzakala Tshuma wena ufisa ukuthi ngakwenziwani mina ngesifiso sami Ndebele ngempilo bengifisa ukuthi mhlawumbe ngingathola usizo lokuthi ngithole indlu ibe abantu abami bebe lendawo yokuhlala khona ukuthi noma ngingavuka ngifile ngibachiye khona ngibone ngana ngeke kube nenkinga lapho yiso nje isifiso sami engibala sokuphela ukuthi njengoba nje ngisebenza ngikwenzayo ngizamayo ngizama khona lokho nje nami ngibe le ndawo engizolungisela khona abantwana bami ngoba ngiyathemba ukuthi wonke umuntu osebenza ulungisela ikusasa labantwana yabona so xa ngithi ngiyakhangela umama nje wangabhekene sifa wayele 21 years yabona ukuthi wayemncane kakhulu izifiso zakhe wayelazo ambona ukuthi lesi 1 nje wasenzayo lo ubaba leso sikhathi sifa wayeleminyaka ngo28 years yabona akulanto lesifiso wani wasenzayo njengokuthi wayesenzele khantanzela umntwana ongufana lami ngifisa ukuthi ngisebenzele ukuthi kube nje akulanto yona yenza yabona mina ngifana umuntu oqala nje yabona uqala ku0 you understand and okubuhlungu ukuthi into leyo abafanga bona ngokuthanda kwabo yenza ukuthi umuntu right agule kumbe kwenze something achone not ukuthi ubekwazi ukuthi umuntu lo ubulewe ngomunye umuntu yabona into le izisa ubuhlungu ngoba nami ngiyenze ngifisa ukuthi ngabe kuyenzeke bembonisa umuntu oyedwa ukuthi nangu lo wabulala ubaba kunguyawadubula ngeke ngifisa ukuthi ngabe kuyenza ngeke ngimbone bengitshengise bethi nangu mhlambe ngihlala sibhekane nje wasibheni ngeke ngimbuze imbuzo nje ukuthi anti njoba wabulala ubaba kade wayethwelene okwakuyingozi okufaka impilo yakho wena engozini ngoba ngendlela engabona ngaba begujwa lapha wayethwele iradio okuyiwireless umama ezithwalele okuyisikhwama okuncane okulesibuko phakathi leambi so khathi umuntu nxa limbulala wayebulayelwana ungathi hayi sambulala ngoba wayesikhipe lokho akulanto wayethwele engafaka impilo yomunye umuntu engozini wayethwele iradio bethwele umbrella phethi isikhwama esileambi esilesixubu kanti manje right umuntu onjalo ubulayelwana yabona so ngiyabe ngifisa ngabe kuya ngami ngeke ngithole nje umuntu wayakwenzayo ngihlale la ngeke ngikhulume naye angichasisele kuphela mhlawumbe yikho engathola khona ukuphumula okwaneleyo yabo siyabonga kakhulu ngesitshengise khona because izikhathi eziningi abantu nxa kukhulunywa ngegukurahundi kukhulunywa ngabantu abafayo ungazange wabona abantu ababa affected abantu abakunanzeleli ukuthi yinto ephilayo yinto ehlupha even namuhla ngoba izikhathi eziningi abantu bacabanga nxa sikhuluma ngegukurahundi siyapolitika hayi laba babekhuluma nje bazidingela imali into ezinjalo kodwa ke into egukurahundi into ehluphayo abantu abakhona njengoba namhla kuhlelo sihlezi labantu ababili abafelwa ngabazali abakhule bengela bazali abalanto ezibahluphayo ngenxa yokuthi abalabazali so ngithanda ukubonga kakhulu Sisasenkosi Nyathi Xolani Tshuma ukuba lathi kuhlelo lanamuhla where we were talking about the issue of Gukurahundi but specifically talking to victims, the people who are the direct family members of those who were killed, the children of those who were killed. Because when we talk about this victim-centered approach, these are the issues that we are talking about. That Gukurahundi is real. It's not about politics, but it's about the lives of those people who were affected. So when we say the government should compensate
the people who were affected. We are talking about these people. And for every or many other people that I've talked to who were affected by Gukurahundi, none of them have talked about revenge. These two never talked about revenge. But they've talked about the issues that they want addressed. And I don't think it's too much to ask for, because these are real issues. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.